atu no mabruse kina kwetera abantu nibagira ngo habura abantu tongano juma abantu bono bozi batahariya ngo ryo mukutu konkano bagira ngo tokuma kushaba konka nani nyena ngo bereke muri zo ngo basa kubashabira ekizibu cy'abantu bagambere yo nkaka koko kamufiyamba ate nyo buruso washabira kakarisa kembuzo ko gwensimbo akakira rero bajya kutikuma kushaba kanu ware bono bakimanya kikinanye nango kibereke washabire nkende kikankitano ushabiri ihanga ushabira abana baryakeyo ushabira baryo mu maka bashabira abishya batakwenda kushwerwa baremirwa maka buri mwe bona batine mirimo abana bashija bakwiye bakutera bakazi babo ababo kuraba pasita bukwana entama abakustayo babo biha abantu mena bebembeza batakora abantu babo nkoko kwano bweno shabiri ihanga ryo na inigeno obadadu wakimanyota wowe tikuma kukijo mutugwawe ntahani kitekateka ngo izora mwije shabira aba followers bita bukutu following dadu komeza tushabe ntandikire areka tuwe kampumiza tushabe kambuza video ayihanga tatu munyambabazi kusima wecyonje cyamagara okuturinda tukiriya bahurire kandi okatamagara gukora birungi no kweyongera nsitunguka ombitukora konkara hangeze shani jo misho go kugambira gutine kizo cyo muzugustane ogota hana tutegansana nda kutubiha konka bwe mbabazi zawe kastana kakasuru agambiye akafira kafuko mutuma akakatagira amakuru keke ko kushane kishegesi atonda wange eze shani ngashwazo misho gawe mazima nikashekera gutika kutubasa ahabwe mbabazi zawe nogo mukono gotaho tutiro turinzire mukama mazima katanaza kushabira abantu bawe mpamane bwambo birungi byo kucumita nembabazi zawe abo kubiwe no kuko wakigambira mu Yeremiya ukajya ngo go rukweta uramweta mwene ntangane nyeta mana gawe reka kwasa abantu bamwe mwene ntangane kwasa polisi ya Uganda na mnongeje ya traffic eze shahi ingambira nimanya nkina bari mahanda abataho za road blocks bo kuteganisa abantu kugira ngo bariyo bazaruguto kutereza amateka kureka bazo kuyora amasente mazima bwere mukama nanimba kwaseze sha uraba ryo muhanda wera ariya mu kuteganisa abantu nabiya musente nabanyunyuta na sente musindi kire kirukano hari abayirukangazo mukishaka abantu barabona obusinge mukama ayi mukama niyongera kwasa abashija n'abakazi bo munsomo bakokushisha makagabandi mazima barokuzoma makagabandi kwiba bashija babandi kwiba bakazi babandi mazima ebe biceke biwabahire bakabihindura amazuba sitani aline tima bakushtamsi bera baninyesha bamukama ebe biceke biwabahire byabo bono rangi twakwasa kubikontrolling bihokushisha makagabandi abantu bari mu makagabo baterire bashitame barije konka bari hano bakose biceka byabo kutera abantu mu maka kwiba bashije abandi kwiba bakazi babandi ebe biceka ranisha bango bigaze ningo biceka obitwaro ko munse karangatine obenajeyo ndayabananga abo ko batega sarhanga mukama ni kwasabe bembezi beitu na munonga aba MP abagiro parliament kuze kuteze bushani leave people to be bakebwa abantu baba babarondira karuru ninga shaba batiro parliament mazima bakazayo bakaza gukora imirimo yabo kushwera bakaza kura amafamu bakatereza family zabe z'abandi bakazebwa kandi uwo bagire kwebembera abantu mazima bwene mukama ikwasa MP wa Kashar South atonda wange muyambo musimure ekisanja myaka yasigara mu kisanja arijo mukuzika abantu bareba kubagura amasafari agabataga bebina bya mwezikire agenda amanye ecyamutiro parliament ngo akaze kushakira kubetunguka ortindo rwentunga gagati y'abantu na government mazima niho mu ryorwo kandi mukama nani kushaba kwatamisho g'abantu abanyakasharo basimure atonda wange ate kumuranke cyesho ngo cyentu hangu atana babihaka bataka akatambara misho ishabira n'ababe aba MP bora bo Western Uganda abagireyo futeze bishani agambiye kandobwe Western yakubene ne yakaya kane nereba nko muntu mazima konka bakazayo baza babashije kitibisa leave people to be nuva kundonda bakankoma nakurambisa gatayinasoga ndio ningamba mazima mukama ndio mishoga watimbia nochimanya ngo munsomo kama ntiniwe abazire banje na president Museveni bitabane byeshongo byentu hamkama kwatabere mbezi bawe nanobwa LC1 obwa kukosa stamp agambiye bukajitombi intefire bukaba mukutera stamp mukwijurete zenshuma embuzi zenshuma ekoko zenshuma empuzi zenshuma obwa chairman LC1
buterembe busimuke ndayagananga utaje kukora abantu narakukora ekitiinisa kyawe mukama n'embabazi zaawe mazima mukama reba nikwasa bakadama bawe banyanya ziitwa bagira heru za kukora kasente ngo bahindura famili zaabo konka hariho enshiija zizoriramisha sente zaabo Njabarya namwe. ezikuza omu inbox zaabo na munonga ha social media whatsapp ha facebook zikazo zikababihabiha zikabiibaho sente sitaani alina ekima ahabw'okujabirira kwabo mukama baha obwengye bw'okutandisa ekirungi n'ekibi mazima obw'okutandisa abashaija abari nk'emisega abokwenda kubanyakuraho sente twabo tubakukora bakabonabona bakarara nibareeba nangwa n'abakama baabo kwenda kubahambira omu maju aga gakukoreramu nangwa bana bakama baabo b'okubima bwa wifi boganiya n'abafamili zaabo bakaraba mu mbeera y'okushanga ngu tibakubasa na kurya aha byokurya ebyakuteeka okashanga ngo omushahara n'inaano babyamaho eshaaha ibiri zonka Katonda wange. konka okashanga ngo orushaija agambye iki oruri mu sitaani rukanyunyuuta otusente oto tw'abaana tubakubonabonera rukaziiba sitaani alina ekima mukama nikwasa enshaija nk'ezo koziteera enkoni zikasiimuka zikareeba ekitiinisa kyawe n'izina ryawe Amen. konka mukama nabo bakadaama hiine okuba kushabirira munonga tikumanya oba n'ab'okuruga omu byaro kinkubye poyi oba n'ab'obuteeteegyereza oba n'abwa stress nabo olina okuba kushabirira sente bakazigabira eryo mazima na munonga ab'okugenda bakekomaaro ba serebu kinkubye poyi okasha nkubagira heeru ngu nabo benda ngu babe ba serebu kandi obo bakaze kukora sente ngu bahindura mbeera y'amagara gaabo financially mbwenu mukama boona nibenda embabazi zaawe n'obwengye bwawe mazima bakwataho okwabe bari omu bishooko ningashi omu baharabu baha obwengye bakire bareke kushabirira kugendera eryo n'engyeri n'obushokye bukutukura yetwaye